Giro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni njwitite na mbere bwegaga nkugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja oni mbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria asiasa cia kugaunwa gwa kirima arani cionekete kumategoro kiathoneke michetho ya Governors Cup kenine gya kinoru michetho iria iragwati mbaru ni governor wa county ya Meru Mutumo Ntwethingia na aria kiri kiatho giki kirari na atongeria Kathumba Bario Speaker Ayubu Bundi na bangi senator wa Meru Kathuri Murungi ari kiathone kiu akiuga kagitani gakinyite ka Mount Kenya East kuirungamira Bongwa nonto ariuga Mount Kenya West ni thirite itikugwata mbaru East kwa kagita ga Karaja atauria minister wa utungata mwingi Geoffrey Ruko thirite akiendekithia kwa kagita Kanyira kaine wano Professor Kedora Kendeke nategeto kedra igeto antubeto ankwendo mwera naru antukwena na kuhakikishana na mwere o mabura bureo ya kodhioro ka Kenya hizi geteke andete president ote kabineti okenda ndene ya Kenya jaru ibo kenda bari ibo kenda Mombasa ibo kenda na meito tuinakyo na kaura tobeto isture gato andika turante bazo kumono na tukaito twateregete keu baito tore a Meru tutwira kuige kanto bala bena ara rongerwa kirima miaka yonde lakini nande ibatu taterete nonto muntu ato kendeke na yariudhure deputy president ibo kwarawa kwa hivyo sasa mlima imemea situpasue tupasue weka mkono namna hii tupasue hii mambo umeona Olkalau ile ni madharau wamefanyia William Ruto sababu alichukua kijana yetu Kendeke kuwa naibu rais. Siasa sieda era sia interest kile siasa ibiro kuona kile siasa ibirae ekana emotions kile siasa ibirae okuona batu tore Meru County netwonete sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital egaitithwa level 6 na 1.2 billion cia kuuma kile thirikari ya national tore Meru County netogokeria this Meru City itia level ya sete yuma municipality together twa the national government tore Meru County neto waka state launch neto waka state launch na toteta sagana hotri manana toleria base ito gwatanera tore Meru County neto waka getoke weto airstrip idhirikari national yotwakira ito gwatanera tore Meru County netore tarika mbesi ya treni askari ba police na Gembe North ito gwatanera tore Meru County netone nkerimbeza ya waga ga Koromone market milioni emwe ito gwatanera tore Meru County itone nkeri 5.6 billion sia waka mini city Mariana University Central Menti so dikera waibwanto bakiwa mbuanga Olkalau teto reka kuwati anto kuwa teto siasa okendro tebio kuona eka siasa yu bunge wa Manyata Gitonga Mukonji na amenerete CS wotungata mwingi Geoffrey Ruko nikiria kuganiwe gwetithia na mbere meari ya kureta mpatho ariuga meari ya Ruko ya kirima kugitokana yomba kureta mpatho enene onde tuthengerete siasa ni cia mwaka 2027 akiromba kariba embu bakathikiria meario ya Ruko iria ethirite akirita aretie ari embu nyuma ya ndionga ya ukongwero ushindi bwa kiama kia DCP kithurano kinini kia ubunge kia Olkalau akiringira ndebe gutwika governor wa county ya Embu mwakene 2027.
Manyata Mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji ni urutete CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruku Mavetia ni undu wa kwendikithia kirima kugaukana. Ruku akoretwo akiuga mwena wa irathiro ria kirima magaukane na meige kando giuteti na mwena wa ithwiro ria kirima. Guku Mukunji akiuga uyu ni uteti wa migao na uria utangitethia na njira wa yonthe. Na ndio maana ajenda zao zimeisha. Saa hizi wanauza ajenda ya kufukuza Mkikuyu kutoka huku wenu. Nimesikia huyu faya unakiongea. Mwezi nakuwa kiavya. Mwana Karinda. Matiga atitoganie Kerema. Tuwafinye tusiwafinye. Hii mlima ni moja ama si moja? Hii mlima ni moja ama si moja? Mukunji ni urathi na mbere kuga ni ukorwa akigwatithania andu onthe a kaunti ya Embu riu ari mumbunge na wana atuika gavana githurano giuku. Wewe una agenda, uwezi hata tengeneza public service. Kazi yako ni kuongea ukabila kila siku. Sisi hapa Embu tuko na Wakikuyu, tuko na Wajaluo, tuko na Wakamba, tuko na Wambere, tuko na Wadharaka, tuko na Wameru, na tutaishi kitu moja, upende usipende. Mwenali wake ule wa MC wa Runyenje Central na munini wa speaker Vukaverere niwe Steve Simba ni urauria atongoria onthe agicigo mbunge kia Manyata kugwatana na kugwatirira Mukunji atuike gavana. ya mwisho, mimi nataka niongee na wazee wetu. Huyu mzee anaitwa Njero Ndwega na huyu Moshiri, I want to talk to them. Nyinyi Moshiri na Njero Ndwega, you cannot afford to fight your son. Sisi tumeambia vijana wawili washikane na Ken Chava wa Kagoto, ndio Wakagoto achukue mbunge, nayo Mukunji achukue gavana, Manyata iendelee. Mariti miarino mari thiini wa tauni ya Embu vuvu ya micemanio miena ngurani ya kaunti ya Embu gukenerera maumirira ma gicigo mbunge kia Ukalao baria Sami Douglas Kamau aravotanire kithurano kinini na kiama kia DCP. Giripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Urio kumereria matagiti kia mubunge gicigo bunge kia Buri Steve Kanyanya no ritia kari kuregana na siasa cia mpatho akiboria bagetikiria kwa irua ne siasa baria bakunje siasa cia mpatho. Ariuga siasa bethagirwo bakemenana Weru neno inde batirimana amwe bagatuika chore onto akoromba na bwakari kinyabo bagetikirwa gutwikwa anthu na bamenana kagitene okau akiaria mubunge wa Korotwa Dorothy Muthoni no nekete gukatha thirikari ya Kenya Kwanza akiuria akari baraithe thirikari kuringana na mirandi ya witi na mbere. Riboti ithurani ni mwandiki ndeto wetu Gakimutegi. Muisesa kuma Buri Steve Kanyanya noragwo chwagite kia mubunge guntuguko na kiama kia DCP na kuromba antu batikeneru siasa bathurana bokebo nabo baria siasa nyuma ya tenti bari yagira amwe chore na siasa tenu bugitana biguitana ndikiri go kare tete dai ambo chingana no ando buitete na ngamu kana ise ngamu lakini dasati mimi tokamena atomba kudura dira bu uwa watira MP kwa miaka 10 nani MP miaka yana 10 acha mtu kete na tuturio chora tedinero maipo ke wato imuri akapresa na stress chiache ichiga kurira winyo parao bataturetere bira baraturetere abana ebo akwa pressure gutumenithania naija batu antu bachiacha tukabumenithania no mubunge wa Korotwa Dorothy Muthoni ariuga mwankira thaino ntu babateri kuona utongoria no abo Kenya Kwanza no ntu bwa maendeleo kuma kiri thirikari untu burabo weto mbaru ne MP wa Buri Mugambire Ndikiri babu chieni scorecard mugataka gukamenya thirikari kuguthithiria irasi thirikari kuguthithiria barabara thirikari kuguthithiria biria ekuthithiritie mugatiki ebo bona scorecard nekenga gitumangia tukinyia ogo kwenda kuringithia gitumo kamwira onini tena markets chini tugetekeria irumi tugetekeria siasa bakuringithania batwe itwetekeria sera cia siasa isasa watu beto nindi siasa kizini na madikoni na hivi wingi na ndiromba kura kanisere no tundi na ipawa ya weka muchema kire kuru kire ndaka na ala kire kuru
thirikari ya Kenya igwatĩrie kanitha ya Full Gospel na iguĩke president ewe na kunale headquarters na Full Gospel. So atupakija kanisa ya Full Gospel kwenye kanisa ya thirikari kuma gĩcigo mbunge kĩa Mbũri nkĩripotera ndeto cia Werũ nĩũkambĩtaga ki Mutegi. Aciari ba cukuru ya Kĩbũchwa primary na Thũandi Gembe North nĩ baingĩte obici ya mwarimu munene bakiregana na kwithirwo obici-inĩ kwa mwarimu Ojo mwarimu John Kirema ũrĩa bakuga atĩ no tongeria bubwega. Aciari baba bariuga bakĩte cukuru ĩje kumania na gũtiata kwao na batĩtĩkĩrie gwa bakĩonaga rungu rwa tongeria bo mwarimu ũrĩa beriga kũreterwa ũrĩa bakuga nĩ mũrebi na arĩa bakwenda mwarimu onge omweru. Mwarimu aleba mwankanya kaithũkanjia kĩrĩana kwatuka mwarimu atibukwithwa ari administrator wa skuru yonto yeye ba twatana twa committee na board ya skuru ta office ya education bari kweso avera buru tafadhali batwatira mwarimu uyo nonto mwarimu tumisi miaka 17 akirita na mbayo mulevi na kinya mbayo katomwingia mbayo primary katomwingire kuo kaita kau so twabara mwarimu nya tha kumende master tobromba buru ete skuru inge akeya skuru e atu aletwa Kirema amwete scientist ya Bulanjiro waketa nkamathi na mwarimu tutumwetigire kuno batwendenda kwira community atiri tutukore and master ituratura mwarimu nge woka ukaretwa na kauma tutera thina arimu ituratura mwarimu na kauma ende mwarimu mwaya wakore skuru ye tureteri mwarimu tutikwenda na muntu tureterete mwarimu huu no moro tete maratasi yetu twete kuregister skuru arwa skuru eteta ati register kende thira na nekeri mpesa aroya maratasi arata twaringa miaka 11 skuru register mwaka 2023 no skuru yetu tore kuona nafusi nje yugumetene kwa hivyo twemwira atiri skuru te kanisa na natu mwetigera ci kanisa ene na getha na kwenda kuthira itaragira kinyera kuthira thai tutemwetegeria tuthiria skuru na ote pastor aga yako intimidate wa kwenda pastor na rekanite abo bonde kwa hivyo agume siasa ciake iye na kanisa ene na skuru na intobia tongori bingi bya kora lakini skuru na rekane nyo bungo mbrombe romba rekario na getha neibaswa na rio toruo cia tambisofu muntu cia tambisofu atakario bwake. Utongeria bwa kanisa ya AIPCA Diocese ya Tigania ni barombete tunisa kwerekeria Kenya uria bomba kuthura tongeria bena gitio na mitugo miega ira yomba kuguna mugongo. Akiaria Jackson Baimato uria ni mwaikirira wa Bishop Nyingi ariuga kanisa ni batere gukiraki ikaraithĩria uria mantu jagwitana mbere na riria irona jagitana mbere bothuku ikerekeria na njira iria ciagirite nkuruki Akarimero ni boretwe gwikira thiri no kirio ndi siasa cia 2027 nithengerete nontu siasa ikathira inde antu bagatigwa bare antu bamtumwe. Kanisa ncionetwe otigira ni korombera na kwakirira siasa na karingi kura kenda bakathura tongere bara bomba kwegwa bagitethia nthiguru ino na kumiukiria na rinde to kuringana na Jackson Baimato urano umwe wa yanikirira kiri kanisa cia AIPCA ntere cia Diocese ya Tigania akiuria nto gutigira iba kuthura tongere kuringana na mathithio mao ngagucokia nkatho kabisa ruari nontu bobisi ya Madam Kailemia urawe women rep ya Meru County ngicoka cia nkatho nontu bwa kwithira bakuya kinyendene kwairaniria na ofisi ya Diocese yetu Tigania ira enjumwite Tigania East na West ira bwana Bishop Nyingi aromerete nkuwa batwe ndene ya Meru itukwenda twailie gavana omweya itukwenda twailie MP babeya itukwenda twailie MC babeya na tukimenya bila bitata cia muntu ni bira kubuthiria tutenda muntu no tubakureya kana utunea kana kwaria kenine tukenda aciaca baraba utethia antu na baraba bakuthia bare akuina antu ke ciaca cietu cia Kenya tutikwenda andwa tutikwenda bantu amaingi na antu baciuke kumenya muno antu baciuke kwa ilia ciaca ne atiwita na bagakira
bakira atu ibature na badi bakimeo no tukubwithe sabe mwaka 27 tukata tukwata mbicha yongwa kanisa neto tetairia murungu aturuukira tona atongeria baraba ya baraba kuba kuritira ntungui so ikwera kanisa ka independent. Thank you so much na congratulations kiro liraba upleke siasa cha Kenya tukelekea tukona thai siasa anto aba kuronya njara lakini tukendelea kurombanira na weka murungu bere na ukira murungu na kubwitha mathithio ara murungu atwirite ke Biblia inkothwania 2027 tutithira twina ando ira tuonere ingi 2007 so makanisa yetu bokawe ni babu kanisa atibo boria tu strictly kanisene aringi kura to kanisene bakuma so let us take the role and the front line ekwariria mantu ya siasa na konelia antu betu na ara kwetete atia na ara kubui kenda bombo achala tongeria baraba bombo baritira ngui miario gweto mbaru na aria bangi baraba ritike athoni gwa giki na ara barombete ringi kuro otigiri bakwa beritho kagitaka bakuthura mutongere bathura mutongere kuringanira na ngugira karutira mwingi kwa siasa wenzangu babonde kuringa siasa kanisene kana tuanywa marwa na ambania utumtambana kanisene tuya twambanisene twinde tukromba murungu mwe kwa one time na two time tibia tutethia tuenda kuona ngwenjia ngwe machinani ne nibo tuchore mama county kadho iwe women rep mama safi nibo ntwachita mama safi ngwe keni uchete ewe ngoma machinani iwe tu kwa one time kana two time ngwe ka witheta yongwa kira kibwirite kuthitheka ndene ya Nthikuru kana ndene ya Middle County twithira twina peace ndira tukuthurana bwe amero arabwinthe buri na boringe ndarubini kuma iteke kirambiria revolution yekweya talene bira bonere kirura ari kumbere ore ya atenya neru ari twina mama safi bira bombete kuona ibireko nabo ombani kubwithia mantu ya yonthe na tukiromba murungu ya ne kinya irundu bya kuthuya tongoria ba bokona bamwe imbero achiegirite megote ngonru na boteta bokathura mama safi kiripotera ndo cha weru kuma ntere chatigane mbetawa John Thiga Ndaikia 16 akichia gitu kanyuma ya thaa mugwanja cia muthenya ni bwega mutegeri no ntuba gwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu kaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gatekoraja ngachokera na nteto nkuruki. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Mutamani yoka yothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia mutwaja gaira bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorojago na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of what's wrong with Secretary Kim
on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nataka kanyakika kathogika wete green. Ala. Nontu matha izeterere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Karioka ngentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariojo. Tuwa ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene cionthe. Na ndinyareka no. Ena vitamins. Ena minerals. Kino kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo nane tozo. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Kambia kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka wikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe rero teria liter 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene ai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itwethe ogatueri tega isuitega pera itupatusanure we tuchanure nitobu wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde Joymax Feeds kuma kwa Kavagara chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwo ikurigito ndagitari utegucetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringira thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences.
Bwega mutegeri wa Weru TV nontuba gwitana mbere kuthingatĩria nteto ciatu tugicokera mureri gite kia ubunge gicigo bunge kia Igembe Central James Mutia nekirite akariba gicigo kiu wirane bwa gucokia nkuma ya guntu kuu ona athurwa ta mubunge kithurano ne twetete. Mutia riuga kana Mutia uria wari munene wa aritingugi bishine ya governor wa mbere ya Jamiru Peter Munya augite gutinkanja gicigo kiu ni gitigi nyuma muno kiremira ya wetina mbere akiuga muno kirimantu jegi barabara ciantere wite gukurukire kanaria kuromba kariba mudhure nikenda agachokia nkuma tauria mwandiki nteto wetu Duncan Mwathia gutariria. Douglas Mweti Bario ambaye nimepewa leseni leo kuwa mchungaji aliye na leseni wa Africa Inland Church Kenya. Ogwibu watinda kanisani ya AIC nkiri hondi ya Igembe East kiri gukungwira gwikirwa nthumbi kwa thinjiri ba Murungu Joeli na Ndangilazi gutwika ma reverend kiri kiatho giki gukuri na musiasa James Mutia noro kurera gite kia mubunge gicigo mbunge kia Igembe Central haratumire kanya gaka kumeneria mubunge kiri nuntu bwa kuremwa ingugi na nyumanda ene nkiri kundu gutwe wale gutestima tirasi bya kibwea tibarabara tisa sawa nkwanda kora mheshimiwa to kuwa story ya Korea yake na okire amena ako to kinyeka babali chadire kabisa na kinya story yako ali kore wari nkweleza to beto bege based barabara ya kore iwoni mution kwari wari to andikire barua to na Joy Ro Castro kenda tuwa kwina thine barabara dene ya Igembe Central na tukeke ministry barabara lakini mheshimiwa batu kuviata tomba kuviata to andikite manto barabara to mbango munene muno yakona nya babare kuma kawiru kuyandambiro kwena makanjo makakwata paki nya babare kuitho bwethe sawa rwa babare tekenjwa antu kwa marambu boya antu batura kunyo tiri nkuruki na thombetie ngavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma akiuga na remeto ingugi na batiri kwebebera obisi nontu wira mbingi cia kwamire kuma kagwira kuma giteni itwara program ya irrigation ya kuwithia irrigation ya ndambiro Kanyankina Kalemiko irrigation water project linda the chief officer wa agriculture na tatowe grambecha karibu milioni 50 cha kuwithia project yeu na project yeu batikwata Kalemiko ikawata Nkongi ikawata Mangala ikawata Kavangene Kanyankina Kalamene hapa na Loa town Enjou Katoline Matiandoe iyo ta Matiandoe spring ndo tatowe grambecha kwenda kwa nyanga banoga ite terwari ngabana monoko na okire agisha ba nyuma project yeu ne batukutha yanjire kitambo toruwa seria yeu onto ando babange kinya tukana nkiri otothomete esokeru renganto bathome boya nara yomba koinyelia nto twathi muntu te mumeru onto thirikari na luka munjesi akaya kaanga bana erito kenda toria na boya bonga baba to tena kama na kawira mwangaza to bejo baba to ekra mwaram kuto kanda baba ibu to ekra mwaram na mwaram yoyo to ina program nyingi cha the lower side cha to kombo hotel anto beto to ina program kona anto to kona mbeu to ina program nyingi cha hotel anto ku lakini cha kwa mne chionde mundo o tombono kwa thirikari nkiripotera Weru TV weekend gicigo mbunge kia Igembe Central mbeta wa Duncan Mwathia.